Umwami Imana nahimbazwe. Praise be to the Lord God. Umwami Yesu nahimbazwe. Praise be to the Lord Jesus. Umwuka w'Uwiteka Imana ahimbazwe. May the Holy Spirit of the Lord be praised. Mumeze mute bene data mwese aho muteraniye ku isi? How are you, all brethren, wherever you are in the whole world? Kandi mu mago yanyu And in your homes. muturije muri ayo mago yanyu. When you are calm and in your homes waiting. Uretse ko wenda gutuza kutabaho kuko abantu batari mu mirimo. Maybe calmness is not there because you are not at your workplaces. Ndagira ngo rero kuri uyu munsi I want this very day no muri aya masaha and this hour mbagezeho ijambo ry'Imana to present to you the word of God. kuko nicyo cyo kurya cyonyine mushigaje. For it is the only meal you remain with. Haleluya. Amen. Iryo jambo rivuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. The word I'm bringing to you is saying that Jesus is the way, the truth and life. Kuko inzira zose zarasibye. For all the ways and the routes have been closed. Ahakekwaga ibyiza byarahagaze. Wherever you've been thinking to get good things, it is closed. Inzira za Dubai zarasibye. The ways to Dubai are no more. Inzira zo mu birunga. The ways to volcanoes. Inzira z'i Burayi. The ways to Europe. Inzira zo kwishimisha. The ways to go for hasigaye inzira imwe gusa. There is only one way. Iyo nzira niwe Yesu Kristo umwana w'Imana isumba byose. And this way is the Lord Jesus, Son of the living God. Kuko wasangaga muri muntu abaza undi. For everyone was asking each other. Ngo ariko ko mfite amafaranga yanjye ubu nashimishwa n'iki? Was asking, I have my money, what can please me? Ngo ariko wari wabona inzu wowe isumba izindi ba Dubai? One would ask one another that have you ever seen a house which is taller than all houses in Dubai? Wari wabona inyanja nini zigarukira? Have you seen the big and the larger seas where they end? Wari wajya ku mucanga wo muri Brazil? Have you gone to the sand and visit Brazil? Buri muntu arangira undi iyo nzira. Everybody was directing each other that way. Ndagira ngo rero mbarangira inzira idakama kandi inzira idahinduka. Today I want to direct you to the right way that never run out of fountain and never changes. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Jesus is the way, the truth and the life. Ushaka kugira amahoro muri iyi si, whoever wants to be at peace in this world, nuko yamenya iyo nzira. it's you to know this way. Nuko yagendera muri iyo nzira. It's you to walk by that route. Nuko yakunda iyo nzira. It's you to love that route. Kuko niyo nzira idahinduka. For it is the only way that never changes. Niyo nzira idashira. He is the only way that never runs out. Twabwiraga abantu, We used to tell people, ariko abantu batumva. but people could not understand. Nyamuneka mwegere Uwiteka Imana. We could tell people, draw nigh to God. Kuko abantu bari bafite utuyira bishyiriyeho, For people had got their own ways they had put up. ntawumvaga. No one could understand. Ariko ngira ngo ibintu byose biratuje. But now to this day, Iyi everything si is calm. iratuje. The world is calm. Kugenda ni urubanza. Walking around is a Gusohoka ni urubanza. Moving outside is against Kuva the mu law. nzu yawe ni urubanza. Going out of your house is against the law. Ariko hasigaye inzira imwe gusa. But we have only one way we remain with. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Jesus is the way, the truth and the life. Abantu bose bashaka amahoro ubu ku isi, All people that need peace in this world, nuko bareba iyo nzira ari we Yesu. they should look at this way, who is Jesus Christ. Ibi ngibi biraza gushira, Though these things will go away, ariko hariyo n'ibindi. but there are more others that will come. Ibi biraza gushira vuba These cyane, things will go very fast. ariko hari ibindi biri hafi. But more yet are to come. Very near. Biritegura inshuro enye. Get ready for 4 times. Bizakubamwo inshuro enye. It will multiply 4 times this Icyo year. rero naguhera ubwenge, The wisdom I give it to you nuko wareba iyo nzira ari we Yesu Kristo is gusa. you to look for this way, who is Jesus Christ. Kuko Bibiliya yatubwiye kera ibihe bizagira ibibazo. For the Bible speaks to us earlier the way, the times and the seasons have tragedies. Tubibwira abantu. The Bible speaks. I told the Yemaze people, imyaka 40 mu butumwa bwiza. I am now 40 years in this gospel. Ariko twatangiranye n'ubwo butumwa aribwo tuvuga. This is the gospel we started with. We are speaking and being taught this Kandi gospel. twasanze n'abandi barabuvuze. And we found more others had spoken this before us. Ariko umuntu akavuga ngo ibyo ngibyo aza tese. Since then, people could say he will not come. What you are scaring us that he is coming. Nanjye ndimo ndabaza ibise byo byaje bite. Myself, I'm asking, how has this come Ibi today? byaje bite.
bite? How has it come Ubwenge bw'isi bukifunga, that all the wisdom of this world has been isi yose stuck? ikaba umuvurungutano. The world is now confused. Byaje bite How rero? has it come? Ni ijambo ryahanuwe, It's the word that was ni prophesied, ijambo ryavuzwe. the word that was spoken. Abakozi b'Imana nyakuri The real men of God spoke it. barahagaze bavuga iryo jambo, They stood and spoke this word. baravuga bati mwitegure. They said, get ready. Abantu bati birakererewe. People say it is delaying. Ntabwo ari bwo bwa mbere. It's not the first time. Na Nowa Even Noah, niko yateguye abantu, he prepared people like that. abantu baramupinga. People could not understand Imyaka him. igeze mu 120, About 120 years, baravuga batereka ni n'agasazi, they say this man is insane. ni n'akagabo dore karinze kanasaza. This man has grown old, is advanced in age. Iyo mvura izava he? How will this rain Kuko come? nta mvura yari mu isi, There were no rain before. nta mvura yari mu isi. There were no rain before Mu that. bimenyereza mu itangiro ntago hari imvura. Understand this from the Genesis. We Imana see no rain before that. yamanuraga urume, God could send just dew. yamanuraga He urume. could send dew. Urumva rero Nowa yavugaga amateka abantu badashobora no gutekereza, Noah was speaking of a story people could not comprehend. ariko we Imana yari yarayamuhereza. But God has shown this to Ibi him rero ni before. ibintu Imana yatwiritse, This is the thing that God has shown us n'abandi before. n'abandi bakozi b'Imana And even more other ministers of God. barabivuga ku isi, They spoke of this in this world. babibwira abantu, They told it to ariko people. umuntu aravuga ngo bizatangirira izi. But people were asking, how will Ibi this rero start? reka mbanze mbabwire, Let me tell you first. ibi mubonye byo ni intangiro, This we are saying is just a beginning. kuko intangiro y'uruhara ni amasoso. For a beginning of broad head is the long head, face of the head. Haleluya, Amen. Yesu ashimwe Praise cyane. Jesus. Iyo niyo ntangiro, This is the beginning. iyo niyo It's ntangiro. the beginning. Ubu rero niyo ntangiro turimo, It's the beginning we are in now. turi mu ntangiro. We are just in the beginning. Iki rero ni igihe This is the season. hasigaye ijambo rimwe gusa, There remains one word. kumenya Imana, To know God, kugarukira to Imana, turn back to God, aho buri muntu uri mu rugo rwawe whereby everyone in his no home, mu nzu yawe in your own na house, famire yawe with your family, n'abana with bawe your children, n'umugore wawe with your wife, n'umugabo wawe and your husband, n'umukozi and wawe. your maid. Ibi ni ibihe bikomeye These cyane. are tough seasons. Urabona hari umukozi ugisezera se, There is no maid who says, I'm going back. ajya hese, Where is that going? araca hese. Where can she pass? Wabonye se ari ukirukana umukozi, No one can send a maid anymore. ubona uwuhese, Who uramukura person? hese. Where can you get that person? Wabonye ninde ugishimishwa n'ibintu Who is pleased of the things of this world? bivuye hese, From where? uri bubikure hese, Where can you get it? harinjira ikisi. What comes in? Haleluya. Amen. Aho rero nicyo gihe Imana idushyize mu rugo kugira ngo This is a season God is putting us to remain at home, tunatekereze, that we think well, dutekereze neza, we think thoroughly well, dutuze, that we be kuko calm, nta rugendo, no movement, nta Burayi, there is no going to nta Europe, Nairobi, no going to Nairobi, nta muri Egiputi, no going to Egypt, nta na Isirayeli, no going to Israel, nta no mu kirere, no being in space, nta no ku mazi, no being in nta no water, kurenga irembo. no going beyond Hasigaye your inzira, gate. It's only the niwe way. Yesu Kristo, It is Jesus umwana Christ. w'Imana The isumba Son of byose, God. kuko amahanga arayafashe, For nations he is capturing them. arayiyegereje. He's drawing nations to him now. Abanyabwenge All the way. barimo baravuga, They are speaking. abandi ndetse bakabwira abandi And the others are speaking bati to wowe uri others. umusazi, That you are mad. n'ibyo uvuga We ntubizi, don't know what you are saying. isi ni umuvurungutano. The word is Ariko confused. hasigaye ijambo, One word remains. ijambo ridasaza, The word that never grows ijambo old. ritavaho. The word never goes Niwe away. Yesu umwana w'Imana, Jesus, Son of the niwe living God. mbabwira kuri uyu I'm mugoroba, telling you him kugira today. ngo umwakira That wese, whoever receives him, umushyira mu mutima we if you wese, put him in your mu heart, izina rya in Yesu, the name of Jesus, tutaravuga amadini yacu, before speak about your iyo religion, sari hehe, where are the iyo religion? sakoze iki, What have they amazina do? y'umurundo, The names that amazina were there. y'aho yaturutse, The names where they come ayavuye i from. Burayi, They came from ayavuye Europe. muri The Amerika, regions from America. ayavuye muri The Itare, regions from Itare Italy. nabo baraboroga, Italians ayavuye are buri crying. hantu hose, Everywhere. ibyapa ku They mihanda are posting the roadside. ntacyo bikimaze. They have Hasigaye nothing to do. ijambo rimwe, There remain one word. umwami Yesu Lord Jesus. niwe mutware utegeka isi, He is the master over the world. niwe mwami w'iyi He si. is the king over this world. Kadusome iryo jambo Let's read the word. natangiriyeho I started with, kubabwira ko Yesu ari we nzira I told you Jesus the kandi way, akaba ukuri and he is the kandi truth, akaba ubugingo. and he is the life. Muri Yohana ubutumwa In John ibice 14 chapter 14,
natangire n'umurongo wa mbere We start from verse tuze 1 gusoma n'uwa gatandatu and we'll read verse 6 again. hanyuma ndababwira icyo Then gukora. after I will tell you what to do. Haleluya. Amen. Umwami Yesu ahimbaza. Praise be to Jesus. Nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Nta kindi, mwizere Imana, mwizere na Yesu. Trust in God and trust in Jesus. Wowe ni Yesu wavugaga ngo mwizere. It was Christ Jesus was saying to believe Ntabwo in him. hasobanura ngo mwizere Imana nanjye ubabwira wenda hari icyo bivuga. Nanjye ariko munyizere. It doesn't mean to believe in me. Kuko turi abakozi b'Uwiteka You Imana. can even believe in us because we are Iki servants ni of Most cyo gihe High. cyo kuvuga ijambo ry'Imana. This is the time to speak the word of God. Ntabwo rishobora gukingirwa ngo rishoboke. I can't be closed in and it is possible. Abo muri uyu mujyi wa Kigali, People of this city of Kigali, agace hano nijoro, in the night, mwaraye mwumvishije inkuba. you heard the Inkuba thunders. zisukiranya. Thunders were coming in. Hari abana bamwe bambwiye ngo babyutse bihana ibyaha. Some children told me they rose up and they repented their sins. Nta n'imvura yagwaga. There were no rain. Nta mvura, imvura yari irangiye Rain had gone. maze inkuba ziratangira And we had the thunderstorms. maze zirasukiranya. They were coming in. Ariko mbwira Imana izongeyemo kumara umunsi. Tell me if God adds more when it takes a day that we hear thunder. Noneho rero inkuba ntabwo ari tekinoloji y'abantu. The thunders is not technology of man. Tekinoloji ni ubwenge bwinshi, ni iby'abantu, nibyo dushyira imbere. Nanjye nkubwiye tekinoloji y'Imana, imbaraga ziri mu kirere zimanuka zikayora ubutaka. There are human wisdom and human artificial intelligence of man, but there is the power of God that comes from the heaven and come down to the earth. Noneho Imana ntizisukiranye kumara nibura n'iminota 30. Think about this. If God pours in such a power Maze of isukiranye thunderstorms ku mago y'abakomeye. unto the homes of the great ones, Turebe we will receive. abarinzi nibo bahwera, All the guards will fall down and faint. abo nibo bahwera. They can faint. Kujye nazumvishe ntangira gutekereza umurinzi wo kwiremba. I thought of that when I heard of it. I thought of the guard at my gate. Ndavuga ngira ngo ntakiriho. I thought he might not be there. Izo ni imbaraga z'Uwiteka. That is the power of the Lord God. Wihangayika rero, Don't be anxious, kuko Imana iravuze ngo mutuyizere for God says we believe in him. kandi twizere n'Umwami Yesu. And we believe in the Lord Jesus. Tuve mu bigambo Leave alone n'inkuru words, z'ibigambo the mere words and stories of words. n'ibigambo abana b'abantu bavuga. The words sons of men are Ntabwo speaking bijya bifata, They never catch. ntabwo bijya bikomera, They never be established. ntabwo bigira iyo They bijya, will never go far. bigarukira mu miyaga. They stop just Umwe aravuga one speaks undi and akavuguruza. one else speaks. Amerika iravuga, America is speaking. Ubushinwa bukayivuguruza, Chinese do speak. Isirayeli ikabavuguruza, Israel will speak. Rasha ikavuguruza. Russia will Dore speak. inzira y'ukuri Behold the way of truth. ni Umwami Yesu. The Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Murongo wa gatandatu. Verse 6. Yesu aramubwira ati nije nzira n'ukuri n'ubugingo nawe ujya kwa data namujyanye atamujyanye. Inzira zose zo ku isi all the ways of this world muri iki gihe in this season zarasibye. they are now stopped. Ibikorwa remezo All these infrastructures byo muri iki gihe of this season, byarasibye. of this generation, they are not working. Ntaho umuntu akijya, No one goes anywhere. ntaho ugica, You have no path. inzira nziza ntigizicibwamo. The good ways and good routes you Ariko have, you aravuze can't ngo pass ni there. jyewe nzira But he says he's the way n'ukuri and the truth n'ubugingo. and the life. Ushaka kujya ku Mana Whosoever wants to go to God anyura muri Kristo will Yesu. pass through Jesus Christ. Nawe atweretse inzira, He's showing us the way. nk'uko n'abantu barangiraga abandi inzira. As people have been directing people ways. Ubu nawe ikibazo ni ngo naruhukirahe. No one asks someone, where can I rest? Oya, urahafite, lockdown irahari Lockdown is there. You are locked in your house, mu rugo rwawe. in your home. Ntunagera kwa muturanye. You can't go even to your neighbor. Abagiraga urugambo, Those who had rumamangering and gossiping. abajyaga kureba ibyo mu baturanyi bafite, Those who are going to see their neighbors what they have. abajyaga kuroga abandi. Those who are going to pray witchcraft and magics. Ubu ngubu nta nubwo ugifatwa na ba nyir'urugo. Polisi iragufata, urakomanga iki ku gipangu cy'abandi. Now police captures you when you knock to one another's doors. N'abamarozi barayapfanye, Even those with witches, they are dying
dying with them. n'abajya guteranya ingo barabipfanye, Those who are going to cause disputes and quarrels amid his homes, they are dying with them. indaya zijya ku mihanda ntabwo zigishobora kuhahagarara, Harlots who could go on the roadside to wait, kandi they ubu are nabo no more bafite going. agahinda baravuga ngo ariko Mana wakinguye tukajya mu buraya. Now they are very sorrowful. They say, God, open, we go back to our work. ahubwo genda kubwira bwira Imana uti wakinguye gakizwa. Let me tell you the counsel I give you. Tell God, open, I go back, I go for salvation. Haleluya. Amen. uwiba byararangiye, Those who are stealing, they no more have a way for. abakuragaho sayidimira z'amamodoka barayabuze, Those who are stealing side mirrors of vehicles, they don't see vehicles around. n'abayaguraga nabo ntabwo bakikora. Those who are buying vehicles, they no more see, they can't, they no more work. ahubwo genda ndimo ndabona isi yakijijwe yose, I am seeing the whole world is saved today. ni ukuko ingeso zose zahagaze, For all evil habits have stopped. zose ingeso zahagaze. All evil habits have stopped. hariho abantu bamwe numvaga bavuga abari mu mashyamba ngira ngo ya za Kongo, There are people whom I heard who are in the forests of Congo. ubu ngubu nabo icyo cyorezo cyabagezemo, I heard this tragedy, this plague or pandemic has reached them. ntabwo bashoboye kukirasa, They can't shoot it. ntabwo bashoboye kukirasa, They can't shoot it. ahubwo ubu ngubu buri umwe arabwira undi ati gerayo, Everyone is saying to the other, go away from me, kuko ntabwo bagishoboye. for they can't handle it. Imana rero imaze gufata isi, When God has captured the whole world, ubu ngubu itegekesha itegeko ryayo, now he's ruling by his command. nicyo gituma isaba That's why he's requesting kugira ngo such a buri muntu wese everybody wumvira ijambo who's ry'Imana listening to this word, ahindura ibitekerezo bye, change your mind. yemere Yesu ko ari umwami. Accept Jesus Christ to be the King. ariko niba uri mu kwifuza But if you are desiring, ngo nibakingura if they open, ngo nzatangiriraho nagarukiye, I will start from where I stopped. hariyo ibindi bine, There are other 4 others. ntabwo Imana izakureka, God has not left you. izongera ikugerageze, He will test you again. izongera ikohereza He ikigeragezo. will send another trial. ariko abemera Imana, But those who believe in God, hari ibyanditswe byera their scriptures are holy, which are bivuga holy. They are saying mu byahishuwe in the Revelation, ibice bitatu. chapter 3, Haleluya. amen. ibice bitatu Chapter 3 of n'umurongo wa Revelation, 10, verse 10. ndagira ngo wumve We have here this. abizera Yesu Those who believe in n'abagiye Jesus, kumwizera and those who are going to believe in Him, n'abizerera ijambo ndibuvuge. and those who believe in this word I speak. reka wumve uko Uwiteka Imana avuga, Listen to the what God uko says, yahishuriye Yohana, what He gives us a revelation to Yohana nawe John. akabiduhishurira, And John wrote it for agafata us. ikaramu akandika. He took his pen and wrote. ahubwo nawe aho uri wandike, Where you are, you can write. niba watangiye kwandika aya magambo. You start to write these words. Haleluya. Amen. Aha. Revelation chapter 3 verse 10. Kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. urabyumva neza, You listen quietly. iyi ni Bayibuli, This is the Bible. imyaka 2020. 2020 years. Bayibuli iravuga nk'itangiye nona, The Bible is speaking as if it is starting today. ibihumbi bibiri Yesu agiye, 2000 years Jesus gone, n'indi myaka 20 and more other 20 years. ku mwaka wa 20 On the 20th year, Bayibuli iravuga nk'iyandika nona. the Bible is speaking as if it is writing today. Yohana arabihishurirwa, John is getting the revelation warihanganye that you have been n'ubu patient. wakwihangana Even today you can be patient. ugahagarara mu nzira zanyu, You stand in your right way. nanjye nzakurinda I will protect ku you bigeragezo bizaza, unto the trials that are coming kugerageza isi, to test the world. hanyuma si icyo ushaka ne. What do you want now? ubu rero noneho nicyo turimo. Now it is what we are in. barahirwa abari muri Kristo Yesu, Lucky are those who in Christ Jesus. barahirwa abemera iryo zina, Lucky are those who accept this. barahirwa abagiye gukizwa, Lucky are those who are going to be saved. barahirwa abayobozi bari bukizwe, Lucky are the leaders who are going to be saved. barahirwa abategetsi bari buhinduke, Those government leaders are barahirwa bari butanga ibihugu byabo kwemera Yesu. those who give their nation to believe Jesus. abo ngabo barasoza They neza. will end well. erega turi mu gihe gisoza, We are in the end time. igihe twigereye imyaka
cyabayeho We have been there for years. ubu dushigaje imyaka tubarira ku gahera We are many with years we count on our kuko fingers. umwami Yesu arimo The arakomanga. Lord Jesus is knocking. Iyi ni warning. It is a warning today. Byaba bikorwa n'abantu Be it done by men. narababwiye I told you. bafite ubakoresha They have someone who kuko is twebwe turi manipulating them. kompiyuta z'Imana. We are the computers of God. Imana ni ukuzinduka igakirika mu bitekerezo by'abanyabwenge To one morning God clicks in the mind of the wise. ikababwira iti nimukore iki bakagikora, He says do this, they will do it. ariko bigaragaza wa mwanya Uwiteka Imana yavuze. But this is showing the times the Lord God Iryo ni said. ijambo umwami Yesu yavugiye muri Yohana. This is a word through the mouth of John. By Jesus. Nzakurinda I will protect you ku bigeragezo from the tests bizaba ku isi. that are coming to all the world. Haleluya. Amen. Bayibuli ni ijambo ry'ukuri. The Bible is the truthful word. Ntago wabona igitabo cyagendera ku murongo nka Bayibuli. You will never see a word, a book that goes line by line. That Ibindi coherent like bitabo the Bible. babikopera ku bandi. Other books they run in from Umuntu other people. agasoma inkuru y'undi akayikopera akayongeramo, They read the stories of other people, they copy it and they add on. their ariko mark. Bayibuli ihora iri ku murongo. But the Bible is ever accurate. Bene data rero, Brethren, genda bifuriza kuri uyu mugoroba I wish for you tonight kugira ngo uwakizwaga nabi that whoever was not upright in salvation usubire ku murongo, come back to the right kuko position. wari wanditse mu gitabo Because cy'ubugingo. you were written the book of life. Haleluya. Amen. Utarakizwa Whoever is not saved yet, wenda iwanyu nibo bari barakijwe baragwa baba pagani. maybe your people were saved and they fell down and they were backslidden. Ushobora kuba uri ku kinyejana cya gatatu, Maybe you are third generation, ariko Imana yo yarabayeho iwanyu, but God has ever visited your home and hanyuma your family. baragwa bazana izindi They mana. backslid and brought other gods. Biroroshye rero kugira ngo ugarukire It Imana, is easy for you to turn back to God. kuko ndababwiye ngo ubu ni ugutangira, I am telling you this is just a ariko beginning. birazakomeza, It will be continuing. kuko Bayibuli The irabitubwira. Bible tells us this. Ibigeragezo The tests, hashobora no kongera hagacinda imyaka there might go some years back, hakongera hakabyukaho ibindi. they would arise another None tribe. se kera ko habaga ubushita, They were what they call this chicken fox. hakaba mu muryamu, They were all that such hakaba sickness. ibyitwa kongoresi. There are all those sickness called Congress. Ntibyarangiye, They were finished. at the hakaba moment. inzara za Ruzagayura, There came other feminine in Rwanda called Rusagayura. ubushita bugaca abantu amazuru. The pox came and it put off the noses of people. Ibyo nabyo ntibyarangiye. It's all finished. Ubu rero dutangiye izo season. We are now coming to other seasons. Aho rero niho dukirizwa, It's where we should be saved. kuko honyine ahari asiransi ikomeye, For from there is insurance. ahari asiransi ikomeye. Where there is a great insurance. Ndagira ngo mbabwize ukuri, I truly tell you, ni mu bumana, it is in godliness. kuko asiransi zacu twe nk'abantu For insurances that we think of as men, zirananirwa. they fail. Ibihugu birimo birataka. Nations are crying out. Amerika yakuyeho cya kigo cyo muri Loni miliyoni nka magana nga induru iravuga. America said they will no more finance the World Health Organization, and people started shouting. Kuko ari ukunyeganyega, For there is shaking. ariko umwami Yesu But the Lord Jesus ntanyeganyega, is never shaken. nta kimukanga, Nothing nta scares him. kimunanira. Nothing Urumva, fails him. niwe nzira, He is the way. niwe kuri, He is the truth. wenyine niwe uvuga amakuru ya nyakuri. Only him speaks the truth and the story that are reality. Yarangiza akaba ubugingo, After which it becomes life. wanapfa When you die, ugapfira muri Kristo Yesu, you die in Christ Jesus ukabona ubugingo, and you get life. ukambara umubiri mushya. You put on a new Ibyo body. nibyo byiringiro dufite. This is the hope we Ntabwo have. tumeze nk'abadafite We are ibyiringiro. not like people who don't have hope. Barahirwa bari muri Yesu, Like are those in Christ Jesus. bameze nk'umuntu wambaye ishati akagerekaho ikote. They are like people who put on a shirt and put on a suit. Haleluya. Amen. Afitemo n'akandi, And it has a vest inside. afite agapira imbere. And it might have a vest inside the Urumva uwo shirt. muntu nta mu kwiyambura atwara umwanya, That person put off clothes, it takes time. ntago amera nk'uwambaye akenda kamwe, He's not like the person who puts on one kuko clothes. agakuramo bikaba birangiye. You put it off direct and it's Abatagira finished. ibyiringiro muri Yesu, Those who don't have hope in Christ, isi ihinduka gutya if the world changes like this, bagahinduka, they are turned. ariko barahirwa bambaye Yesu. But like
are those who are putting izina on Christ. ry'Uwiteka Imana ribe ku bugingo bwanyu, And the Lord God will be with you. kandi abasabira umugisha mu bihugu I byose, pray blessing to all nations. ariko cyane cyane UCC, More especially UCC. kandi cyane cyane igihugu cyanjye cy'u Rwanda, More especially my nation hamwe Rwanda. n'abayobozi banjye. With my leaders I pray. Ndabifuriza gukizwa, We wish them to be saved. guhinduka, To change. kumenya Imana, To know God. kwemerera Imana mu bihugu byanyu, To accept God in their nation. kugira ngo itegekane namwe. That God will rule with you. Mwemere Yesu ategekane namwe. Accept Jesus to rule with you. Imana izabashyirira umusaraba muri iki gihugu. God will put a cross in this land. Ibyo narabyeretswe I got a revelation of that. imyaka nk'ine ishize. It's like 4 years back. Nabonye ibihugu binyeganyega, I saw nations were shaking. ariko mbona igihugu cy'u Rwanda gifite agasaraba, I saw the nation of Rwanda with a cross. kandi agasaraba kari ku musozi, uriya musozi wa Shorongi. And that cross was on that mountain of Shorongi. Niho nabonye ako gasaraba. I saw that cross. U Rwanda rurasavavinga mu byo nabonye. Rwanda survived in all things that I saw passing out in the whole world. Ndabasabira ko mureka Uwiteka Imana agategeka mu gihugu. I pray that you allow God to lead in this nation. Haleluya. Amen. Mwami Imana yo mu ijuru, Lord God of heaven, mu izina rya Yesu in Kristo, the name of Jesus Christ, ndagira ngo aba bantu I wish that these people, ubarambureho ukuboko that kwawe. you stretch your hand. Bumvishije ijambo They ryawe, have heard your word, kandi benshi barahindutse, and many are changing. bafashe ibyemezo They have decided, mu izina rya in Yesu the name of Jesus, byo kukugarukira. they have decided to turn to you. Ibi nibirangira, When this is over, iki cyiciro cya mbere nikirangira, when this first trial is over, abantu bakongera kugenda, and people will start to move again, bazagukorera bikomeye they will cyane, serve you much more, kuko bamaze gusobanukirwa for they have understood ko ari wowe nzira, that you are the ko ari wowe way kuri, and the truth kandi ukaba ubugingo. and you are the life. Wowe Satani You Satan n'abadayimoni bawe and your demons n'imizimu yawe and your spirits n'indwara zawe and your sicknesses n'ibibazo byawe, and your problems, mu izina rya in the Yesu name of Jesus, uracika, you are broken, urananirwa, you are failing, urava mu bantu, you are going out urava from mu people, bihugu, you are going out mu from izina nations, rya Yesu. in the name of Jesus. Mwami, hasigaye igihe gito Lord, there remains one ngo little nk'uko time, watubwiye as you told us, tubone inkuru nziza, that we see good news, abantu babohotse, that people will be abantu delivered, babohowe, people will be abantu delivered, bari hanze, people will be out, abantu basubiye mu buzi people are bwabo, back in their home, abantu bafite ayo mahoro. when people are back in their Gira families and their neza work. Mwami, Do good, Lord, babarira, forgive, kuko navuga ngo for I say, tumeze nk'abana b'ibitambambuga, we are like children who are still ariko young, uduhaye isomo. but you've given us a lesson. Umunyabwenge arize, The wise person is bagirire learning. neza. Do good to us. Urakoze cyane, Thank you, Lord. mu izina rya In Yesu the name of Jesus, umwami wacu, our Lord. amen. Amen.